Menjapak igel bayu. Mulu mirip kandil dari pergino jek pergino cuma kayaknya. Tapi asdongkare raja galungan lan kuningan semeton di tiang sarang sami dumada dumadik sami pekedek pekenyum. Sami semerone ngemuliang wan lan kerahajengan. Engken gong kami lu. Lu igel. Hah? Milu. Milu ikut. Asing, apa ya sing oyong. Lah, liu kayak neng lah pergi ada khusus melucut. Hah? Apa awak cakap? Mana lah? Tak boleh lagi tu, ada raksasa di kulit kaca, mungkin lah kita punya nangka. Mana? Apalah tu? Ah, saya ada raksasa. Raksasa ni men. Kalau kayak ini jangan liu-liunan aja. Dan makanya raga tetap tradisi seni dan budaya harus tetap diwariskan kepada generasi muda. Kenapa? Modal raga terbalik terakhir hanya seni dan budaya. Budaya yang begitu. What are you talking about? You talking with the kids over here? Hah? Huh? Ya, ini yang order. Ini yang order. Hello. Halo, this is Jelema. The kids is Jejah. Hah? Jejah. Jejah itu bahasa apa? Bahasa Bali itu. Iya. Itu kumpin jangan itu. Kumpin? Wah, cang Jelema play lekat, nanangnya bidan playboy. Panglungan ya. 3 times Mary. Hah? 3 times Mary. Apa tuh? Panglungan 10. Bahasa Bali yang ngojek serem bahasa Inggris ben sangat. This is very beautiful village. Banjar, the Banjar take a palm sugar. Hah? The Banjar take palm sugar. Apa tuh? Jacket tebal. Bahasa Inggris ya? Yeah. Take palm sugar. Take palm sugar. Take this mean tebal. Palm sugar. This mean jacket. Jacket tebal. Take palm sugar. Yun ngelodang is the breben. In the banyak tekes, grembeng in breben. Yung ngawang is the pendek. Ngawang pendek. What is pendek? Pondok. Yung menangkau it's good garden. Secret garden. Tegal mengket. Tegal man. Is yung ngelawang yung bedek is the penis pekat. Penis pegang. Kacung. Kecung. Apa sih nama ci gumi jangan dia jangan nok kadang ci nama gumi ini gumi pariwisata. Braban is the Brabant is a tourist object. tourist hotel in the Tabanan is the Brabant Kau in the Ebian Kepes. What is Ebian Kepes? Ebian Kapas.
Si cangdot aja bahasa Inggris. Ini tuh pernah bocah cang marah ngejuk mau ribi ngejuk nih. Di jenis ini sedang pengas nih. Konen kebus bungsa? Sangar suara asmara lain tiap tahun nih generasi. Very good. Aji, Dede. Which one? Ini sudah garbis. Stuttgart bis? Oh, Aji Dede, Deva, Dwi, sosok macam-macam. Oh. Wakil Presiden Republik Indonesia ini dasarnya ada Malik. Ane cen mana ada Malik? Mr. Malik ada nih. Ane ngelah bis jurusan Denpasar Surabaya Restu Mulia. Restu Mulia. Selamat Umah Suba Baru. Tapi konen mau plester. Konen mau plester. Wah bukannya sombong man nganyudang jembatan. Jembatan Anyut? Wah sombong dong. Nganyudang jembatan. Boleh gumi pariwisata. Yeah. Penabung. Not penabung. In English we call gambelander. Apa? The people who playing gambelander. The people who playing gamelan is gambelander. Gambelander? Oh misi nih. Oke. Easy. Oh, you gamelan berarti gambelander. The Yeah. people playing of the Riyong. Ringer. Oh gitu. People playing gong. Gonger. People playing jublak. Jublager. The people playing kecek. Checker. Oke. And the people gamelan ogo-ogo. Ogo-ogo. Belegander. Rasanya bahasa Bali, no? Si orang jangan yang muluk-muluk itu orang cicak. But not all use air. Same makajangan air is. Ada yang is? Yeah. Modelnya? Playing guitar, guitarist. Playing bass. Bassist. Oh, sajan. Playing keyboard. Keyboardist. Playing vokal. Vocalist. Playing social. Socialist. Oh, playing civil. Civilist. Ya, penyakit tuh. Yeah. Oh, gitu aja bahasa. Yeah, people come from other country, uling Jojo Tekemai. Boleh ada nih? Ya. Sising boleh gitu nyong. Not bule, daje bulenan, buleleng. Oh, iya nana uli besuli Jolen. The people from the Italy. Italian, use an. Oh, the people from the Brazil. Brazilian, The people from the Bali. Balian. Balian sadak mangku. Oh, gitu Not all use an. Same makajangan an. Also is. Oh, is ada. Easy. Itu tulisannya easy, dibaca is. Oh, the people from the Japan. Japanese. Saja no. Yeah. From the China. Chinese. Oh, from the Bengis. Bengis. Yeah. From the jaket tebal. Mereka tipis. Gawat. Ngai. Dia ada jaket tebal, jaket tipis. Oh, gitu. Yang melambian. Hah? Apa masalahnya? Apa dah tipis? Penyanyi, penari itu. Dari apa? Bukan kerawahan songoyong-oyong. Oh, berarti baca bahasa Inggris gitu. Starting from keluarga. Starting from the keluarga, starting from the family. Yeah. Oh, modelnya yang papa. Father. Wah, lu ternyata. Use er easy. Oh, misi isi gitu. No, easy. Alo. Oh, isi itu halo. Yeah. Oh, berarti papa, Father. mama, Mother. kakak. Kader. Terus partai politik bisa kader. Oh, kakak, kader. Adik, Other. keluarga. Calendar. Gitu cara belajar om. Jadi oke. Oh iya yang modelnya apa adanya? Oh yang belajar tuh lihat hal-hal kecil gitu modelnya. Ya. Dari keluarga. From keluarga. Oh. Easy. If you would like to speak in English well. Oh iya dia belajar bahasa Inggris gampang ini caranya. Yeah. Tomorrow in the morning. Manis semangat. Make a cup of coffee. Oh ngai kopi. Yeah. Oh. Go to the town. Oh, pao. Lagun sancang belum kuluk-kuluk sih terus. Go to the kitchen. Go to the kitchen. To the kitchen. Yeah. Open the door. Maksudnya? Door. Open. Door. Pintu, buka pintu, open the door. Oh. Pintu is door, buka pintu, open the door. Yang sing yang buka gedor. Bisa buka gedor. Biasanya katanya nalih bador itu buku cium. Yin madam nyaman bador. Cang keng. Si ada masalah aja cang. Sing bani. Oh berarti open the door. Buka pintu. And then take the panci. Cuma panci. Put it on the compost.
Campur kompor. Take the water, Mak yes. sugar, Gula. coffee, Kopi. and then take the compost. Tek itu masuk apa? Take and On to the kompor. on the compost and In now, plip is the gas is leh. what? Gas is leh. On the compost. On the kompor. And the Guinea is Apa? Guinea is Gini. Guinea. Fire! Fire is on. Fire is And on. then wait until the water reduces. And after the water reduces, and please tap locks. Tap lock. Tap locks. Oh ini ya kebun tap lock sih dah ngono. Jangan anu-anuan gitu. Yeah, easy. You want to test me in English? Bu dari des. Yeah. Usah dari des nih. Easy. Warna bisa nggak warna? Good. Warna bisa? Easy. Merah, Red, hitam, black, kuning. yellow, Merah, kuning, hijau. traffic light. Apa tuh? Lampu merah, kuning, hijau itu di jalan dengan dong. Traffic light. Lu gitu. Canggih segitu. Okay, I test you. Wah, ngetes cang apa tadi? Aneh banget. Mobil Car, merah, red, mobil merah, karet. sing, badingan. Batok, kan ada yang mobil. Sing itu ngejang nih badingan. Bang, berjalan ngejang dong, ngejang udah ngejang. No, I mean not car, red car. Di red car. Oh, bading nak bahasa Inggris boleh kita coba Ben sih. Oh, jangan bahasa Inggris sama dia. Ya. Dasi. Buat awalnya sih gagal sih ngidang dasi. Sing gitu. Ada sombong? Một số môn đó là nè nó Ada sombong? đó Ada sombong. tại giống nhà số cho ông ma chẳng ấy Oh, tại giống nhà số cho ông ma gì ấy benar? mình riêng là sim nhà số yêu ma chẳng ấy Saja? lại mày men chẳng nhiều uống mà số Man? mà sao ở đây lại mày men nhiều ấy sang ngap em ulang tahun mesti macam là piu ngon chẳng sừng làng cái vậy Ya, piu ngon bunga ci badan celeng cang buat. Memen cang pelih dunia. Bande cang bulu. anh này còn nhén sụp muông mà rồi Sing bisanya stres ya. anh Kalah pilkada badan celeng tuh nyelo. anh sổ muông rồi mày men Ngawang-ngawang orang sombong. mua sản gió được ơ Ingin men chẳng là đi ông ma nhé cho mày men nhé với mẹ ăn gió ăn nghe nó một nhân chẳng á hanya bongol. nhé mà chỉ đặt những cái giờ là mù ngon một con sinh là học rồi là insane những là sinh yeah how are you Apa? friend Apa? masa ngah Si cara bisa bahasa Inggris kan sih. Dia cuma bahasa Inggris bertakon oleh kabar. Hello. hello How are you? yeah Hadi yes. Nih toleh nih bahasa Inggris. Hello. Hello. How are you? Fine. Oh, fine. yeah Hello. hello How are you? man Main apa? cái này nhá Si Cang Tutin. Hello. Hello. How are you? Fine. yeah Hello. hello How are you? man Aku mah. cái này một gì bạn ông man Fine. đúng không man Sing down. Ganti dah Đó, Hello. hello How are you? yeah Yes, man. How are you? Yes, apa? út Huh? Hah? Apa? ini Apa Raji? Hello. hello How are you? yeah út Haji kamu hutan. anh út abang saya baik Good. yes 1 second Apa tuh? setuju Hijau ada karuan siapa setuju? Melengah sih aja ngomong bahasa Inggris sebang dua. nggak sih awalnya nggak 1 second itu nggak setuju oh Dija dulu. Setuju in English is agree. No. Agree. nghe một anak nhị vong nghe jaring Allah akin betul Penting orang bedu udah jelas sih bumbu. Haji cungi. Menang benci kadal ajiwat ilmu pak ini belum masa masa ngurus 1 second setuju Jangan saya percaya dia sih bahasa Inggris one seven. Lo masa ngurus satu lo One lo masa ngurus setuju seven. nah ini One seven. setuju
Bos kawan iya. One second. Yang di kamusnya agree. Agree. Hah? Hah? Apa? Nak ano lagi bang? Agree. Agree. Yes, agree. Yang agree itu jelek. Cing. Agree. Agree. Oh, ya. Agree. Agree. Oke. Ponge yang oto ponge. Dulu bongeng men. Ini yang mau nge, ye aja. Mau nge. Ada luar kok, dan kok impale. Ada luang tadi. Yang bongeng, cingengok. Yang kedua bongeng. Ayo nak mau iya ya. Yo. Nama nge. Hah? Yo mau wayangnya nge. Pas mang nge. Tadi menge. Gitu. Nem ketemu pertama doang dia di pom bensin di apa namanya di penyalin Itu penyalin. di persiapan. Ah. Dia melilengis maok. Benar. Ponge tugas pom bensin. Masker. Masker. Yang mau masker mas ya? Yo sing mila bojok. Ngeh gitu ya. Yo malah ngeh gitu. Ponge masuk nuno. Nying. Apa nih Jeng? Nying. Apa nih Jeng? Nying. Banyak tikung. Nying. Cicing. Orang cicing ngeng. Ya, one second. Cicing sudah dinyinying. Kayaknya ngai bungut penyakit nih. Ada nanti yang lebih miskin daripada bungut uuk ini bu. Apa mulai mau bin betul jalan kemen jangan cing. Memangnya bungutnya apa ya omahnya? Ya, Lepotnya jauh. di orang kelepotnya halus bungut. Jauh deh tuh. Ulus was kan undung ngencing ayah ngejal lemai. Engke. Itu yang ngajang dia mengimpal ini bungut yang obat abis ya. Yang jeleknya mengimpal yang pelut kan enyang Mana engke? Ya kan bungut yang seperti ini. Hah? Yang sengin, Engke. yang penting yang omonganin. Ini mati aja tinggal ben. Coba ngapain dong? Aing, nganin. Oh, pengaben. Tak tahu bunutnya mana gua. Engke. Maksudnya yang kena menyinci. Tak kemudian apa lagi mana? Bungut sih jelek penyalati. Sengin, yang penting yang omonganin. Tuh, bukan matinya, dia sih ngaben. Sing orang-orang cing aben, cang sing teko nggak bawa ada apa kamu? Nyeng, ceng, nganin. Oh, nyanyu nganten. Yes, one second. Setuju. Si bang anten ya? Ba, Apa? ini Sekarang bang ngomongnya anten. ngomong nyoba ini. Nyeng apa? Tanya neng apa ya? Bukan itu Saya kan si bang anten. Oh, Apa buktinya? Apa tuh? buang. Pengaden belum sibuk. Sekarang nih boleh makan ngaden ngaden Kau nih sibuk. kau dibuang. Ayo, buang. Lupa buang. Nganten teh sekan menjual nak lo aja mengarungi bahtera rumah tangga dengan nganten ada antum. Dibuang anten. Payu jangan Apa dong? buang, buang. Anten. Bungkong. Yes, one second. Jauh. Adi bisa hidup nih mau gini oh. Walau, Jangan dan mendakwan ya. ong ang. Apa? Sata besek kau. Besek sata. Cái bao nhiêu? Xe kẹt cho. Cung kẹt nó ue. Đúng không? Hei, Bung. Hei. Ciki chưa? Mulai. Adi mulai. Lo jangan tuh sampai sini meninggal. Uci kang igal. Hei. Oh, ponge jamu. Ganti ada Mungkin. ya banget ada Begitu. Nyaman bedor tapi bledor dengan sate di sangeh tuh. nyonyok Apa? Itu nyonyok. Wani jadwalnya nyonyok. nak jalan Maksudnya? nak setengah nanti cuma bedor Bador. bador nyonyok kok Apa nyonyok bungun cici senang ngomong depan umum nih. Ciken pak. Apa ikan pak? Si aja ngomong. Kadang ciki deh pipis mah ikan pak bungun cici. Kan boren maro do mepak mecu. Ngap. Oh. en Bu en sih. En lagi. Alo jam mana Hah? en Apa en? En lagi. kenapa nyemok mau En kan. Di sing nawang panakane duwek nih.
Bagunya. Iya, di Oh, bagus. Bagunya. Oh, ada memen sangat bagus itu. Iya. Nak ya emang mah ada je mah. Jawab mah ya le. Iya. Au. Woi, tak nhất của mình là intellect sebang ni. Nhưng mà kamu nak cepat dia saya mana nak sih saya Yo jadi ngomong jangan ini normal kan sih mas Saud aku benci nih sih normal. Nah Saud ngomong aja ya ngomong. Ayo. Ini apa? Buat dia. Bahaya Bu Ci Mang. Ayo ini orang Ayo, cara bulan kan Bu Ci. Dengan Melalin. saya oh sangat liu je penyakit rumah dia tak bomo orang cumi hak dia. Buat dia bawa penyakit tu kan. Nah iya aja ngomong ya dua ngomong. Tadi mencak lapor kan. Oh, cepat tuh aja. Yang ada dia wui. Wui. Saya tahu tak mau wui. Wow. Wow, nang yang wow. Sama mamat dulu ya. Sama mamat dulu. Ya dah. Awalnya. Apa? Nyos. Apa nih? Apa benyos? Nyos, emang you want me? Yang mau es. Es apa? Es tak nyos. Kurang gitu. Siapa kena Ci ngomong sebenarnya? Oh ini apa maksud Ci ngomong ini yang ngomong? Ngomong ya yo. Jangan sangat enak. Ini lemak enak kok kau dia. Mắc enak, mắc như này giống là mắc như này. Udah praktek không? Có sàn chưa? Lemak enak kok kau. Betul. Enak jadi cakap kan mau je. Betul tak. Maksudnya? Hah? Mas, maksudnya nyom ni lemon eh. Betul. Nah ngomong boleh dulu. Maksudnya? Hah? Masuk. Jadi cakap kan mau je. Masuk. Apa aja nyak sepuluh. Kok kena guru ni? Lu itu guru je. Yang macam sama. Si sudah soleh macam guru sih. Sing tadi gitu ngajarin jenis itu doang gitu aja dia jangan ngajak panas itu ngajarin gitu jadi panas jangan nakal cuman jenis nakal melincor sing jangan ngopat tau sing gitu halus Ya. Jurune meneh di demo oh dun gitu. Oh yen sing nyak binpoin, dun mang ulung nya sing gitu asa binpoin. Dun nah ulung nya nasar sing nyak pakai sampai kuping ngomong bangsat gitu. Manyak. Apa? Manyak. Dia banyak. Saya jangan menyentuh. Apa? Manyak. Apa dah? Manyak apa? Orang bangsat manyak. Ya, konservan. Dia nak ngefans ngajak Ci makanya nagih milung igal. Ya? Oh. Tak apa sih yang kena jangan. Nanti ada. Yunya. Oh, nyunya. Adit jauh kan? Sing, anak ini kalau. Nah, coba nih Ken. Mang Ahmad Jaya. Wah, mak ya. Wah, Ông mạnh đó bạn ya. Ông mạnh đó bạn ya. Mang Ahmad Jaya. Wah ani. Ini mau cakap balik ya. Nah iya bengong aja gengken kok cara ngebentuk bungut gitu ya. Sing ilang apa aja lah cakap. Ali hemadonin kan anyamen dan hati lemu baduh parahe omang Pas lantang si bengong panak jangan bawa naik aneh-aneh uli-uli wapalet. Ali hemadonin kawan Nyamnya. ai một lần nha Ali hemadonin kawan Ali Semada. lên Tadi beli apa benar dong? Bener cang bisa. apa Ale semadon indah. lên Adi boleh. Ale coba. Jadi cek kan. Ali hemadonin kawan Ale semadon indah. Nembong Jangan misal. maaf Coba Ci. Ali hemadonin kawan Ali Semada. Ada cungik sama kenek. Ada yang paling depan begini. Nyen. Ponge oleh. depan Jadi gini naik.
nyen Ci ajak Cang ini naman tugas Ci. Nah. Sing ini ngomongin banget, nggak pak itu nih. Nah, Mungkin mau tak baliknya. nah. Campah kelul Ci. Ngap nanang sini no. Nah, menyamot ya nggak? Hah? Menyamot ya? Sing mau dekat tuh. Yang ngoncang gini. Kumpi. Apa? Enak nggak sih a? Kak. Oh, nak ipang aong a. Aong. 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 Ni nyang mak oh. Apa tuh? Aong. Aong tuh. Ong ayo. Dah dong. Ong ai. Wah sangat. Jadi gini. Pak. Pak liung bahasa tuh Pak. Nggih. Mungkin sing berangkat soalnya. Pelingan sih menyen panahnya. Panah jangan jenek bisa ngolek bungoci. Sing berangkat ke di bungoci. Sengeng. Fisik boleh dirubah. Mak Eri boleh dicari. Tapi ingat, orang tulus tidak datang 2 kali jak menyalawi arus di bawah kapten Allah. Ya os mung Sing ida mau bungkong 5 sing lah. Hei ya os mung Sing ida sing mesti ciri-ciri kayak mau bungkong. ya os mung Sing uli kelungkung uli lombok. Oh ya os lah limau. Oh, Agus buntung. 5 na duklong. Awat ni. Jadi bungo ci duklong. Kau kan mau cái lah itu nih. Sekan nih. Jadi tugas ragene ini tawang. Tugas ragene ini uli di pejeng ini man perintah. Memang lu, adik ejak yang itu lah, mana saya membayar ejak yang itu. Ci sih mau bayar mas ya. Wah jawab. Enak satuan nih. Iya. Adi ci milu ke jabat-jabat. Oh betul. Enak satuan awalnya. Iya. Satuan enak. Iya. Perangkat rohanian. Merkau nengai. Perangkat kedewan-dewan. Mbak sambung. Satuannya. Ini asibah. Jujur satu meneh. Apa ya kena jiwa kena Neng, Duriane ngande si bak. Satu meneh. Mau ganti ya? Buat mau ganti bungut sih mau ganti. Jadi tugas si ragene hal menggepuk gemuk ke jagat usuk. Dan tugas oleh itu sang Prabu nih. Nak inusuk je nak nusuk meniau. Apa? Nak inusuk Niron. nak meniau. Yang ketiga. Bertiga itu di marga. Sing nak inusuk meniau. Penidau. Usuk berido. Mau kebok, mau kejagaan usaha. Kamu nureksa karena nih siung mas kuning ngelarang ane madan desti raga mandukan ngecek sekan apa sih? Yen sekan tuh apa berita mulai. Nah, montokin tugas sih. Ingat. Nah, jadi tugas raga nih ajak Cimilu. Nah, hah? Ijo. Pun mengkiek sih ngomong. Hijau berjalan. Sabar. Hati lengket-lengket lah. Awak nanti panas harus sayang aja bapak. Tinggalan bapak mau kalah. Ini uang san bungo ci ngomong. Raga masih mau kalah. Kalah hujan. Kalah mana timun. Wais, kalah mana dia? Memangnya cina tunangan? Ngalah jadi mantan jadi. Jenis-jenis cina tunangan dari mantan bungut cina belajar sedekang malu. Ingat munyin guruan. Oke. Kenyang guru ingat. Yang munyi guru. Sengka ilang kang imeme. Sengka ilang Ci sing magandang do makaangan gitu. Nanti meme udah cingeng kentang. Meme udah cingeng kentang, lu udah ngecek. Nyai jangan ngal magebok. Yang kalian Ada apa? apa kebuk ci? Yuk, Dab-dabang lu, dab-dabang. hai. Ci berjelap. Kau jelap coba, jelap.